Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing forms, inkompleto ang pong updated a detalye. Din kaya katamang set number pa kapaskil laking lalamda rin kaya katamang luklukan. Isulod yun pong masalese, din kaya kayong face mask at face shield hanggang mayari po yung misa. Dakal po salamat. Maya payabak po kaya kayongan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da puri William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Florentina Alves, Adier David, Zenaida David, Lalik and Bulanadi family, Bong and Nita de la Casa, Patricio and Angela Sun and family, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod and family, Silvano Ortega and family, Jewel Buen, Florendo Buen, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margot Calara, Roland and Ana Christine Buan, Martin Lester Chapaco, Yogi Eleanor del Rosario. Para king physical ang pong spiritual pasalamat ng tangpyo and mga auring between and family. Para king kayadwanandat pamanantabe ng banal espiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis Sanyoli Pineda and family,
Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Francia Manyalak, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Seaman Daniel Christian Hart, Noel Mananquil, Josephine Gonzalez, Marian Mananquil, Mr. and Mrs. Herleth Jason Kabiling, Arnel Liwanag and Maxine Liwanag, Ronchi and Noemi Navarro and family, Ryan and Joyce Dizon and family, and Mary Joy Bondok, Vincent Crisomia, Ana Marie Crisomia, Tricia Ann Pare Mariano, DMI, Daughters of Mary Immaculate and their families, para kay malalagwang kapaldanan dari Reverend Father Enrico de Guzman, Tangpio and Mang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Herminia Reyes, Ashley Maria Kalingo Boyle, Helen Dizon, Daniel Francia Dizon, Joseph Pangilinan, Sixto Timbol, Doktora Maria Isidra Masa, Christian Manalo. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayangon na biye, lalong-lalo na rin Father Elmer Simbulan, Father Marcelino Miranda, Father Marius Roque, Father Jason V. Miranda, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Johnny Uy, Ricardo Tan, Engineer Pete Tolentino, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Natividad de Choco, Josefina de Choco Tolentino, Alfredo Chao, Chu Watang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Zenaida, Cecilia, Cesaria, Vicky Manalili, Carmelita Aison Lee, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Felipe Buon Jr., Rosenda Malig, Jose Mario Yoswico, Pilipito Manaloto, Magdalena Lising, Dos Eli Franco Javier, Francisco Angelacia Ortega, Ernesto Ortega, Mark Oliver Cruz, Soul Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco, Carlito Mendoza, Apong Bising Pinlac, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Amado Calma, Annabel Vergara, Alex Vergara, Ernesto Punsalan, Benjamin Canlas, Leonida Laksamana, Visitacion Pinlac, DC David, Keith Jerome David, Marianito Ador, Renato De Vera, Arnolfo De Vera, Robin Guevara, Dino Tayag, Gregorio Garcia Jr., Redentor Abrea, Catalino Quiambao, Francisca Quiambao, Ricardo Bermudo, Victoria Bermudo, Leocadia Bermudo, Renato Pineda Sr., Francisco Sun, Flora Sun, Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Leonida Castro Gantan, Maximina Arceo, Bernardo Lacandola de Vera, Renato de Vera, Remedios Behok, Alberto Behok, Oliva Conanan, Bienvenido Conanan, Perfecto Lau, Francisco Batak, Rene Lazaro, Brigida Hikban, Fortunato Di Malanta Sr., Gloria Di Malanta, Nestor Di Malanta, Jose Soliman, Jesus Soliman, Marcela Soliman David, Annalisa Dizon, Rafael de Guzman, Lucila de Guzman, Joselito de Guzman, Crisanto Lalik, Crisonde Lalik, Juan Duya, Esperanza Salunga, Rufina Duya, Monchito Rodriguez, Evaristo and Constancia Rodriguez, Amor and Noli Rodriguez, Jose Pandillo, Anacleto and Concordia Pandillo, Jaime and Javier Torres, Rafael Rivera, Ben Rivera, Francisco Rivera, Faustino Sunga, Lamberto Magtoto, Manuela Magtoto, Emelito Gonzalez, Luciano Nuki, Lydia Nuki, Gabriel Angelo Nuki, Eduardo Maravilla, Delia Maravilla, Ignacio Dizon, Emer Felix Dizon, Florante Dizon, Baltazar Barbosa, Andres Pamindanan, Liding Mercado, Chessy Sico,
Carmelo Tarzan Lasatin, Aurora Gurion Mercado, Marian Nang, Estrella Castro, Norberto Castro Jr., Corazon Phillips, Beatriz Villanueva, Rance Chris Juan Palanisami, Norberto Castro, Rodolfo Carino Jr., Diosdado Malyo, Danilo Dumagin, Emerenciano Samson, Reynaldo Samson, Daniel Samson, Paulino Jonio Dino Sr., Paulino Dino Jr., Ricardo Dino, Teresita Tolentino, Tomasa Dino, Amalia Camposagrado, Ernesto Lagman, Donnie Queenie, Florencia and Porfirio Rabadon, Freddy So, Lolita Uy, Kima, Teresita Espinosa, Johnson C., Carmen Uy Cana, Leonico Uy Cana, Carol Chua, Rosita Gaurino, Antonio Uy, Willie D., Bartolome Pineda, Rolando Pineda, Elpidia Reag, Purita Navarro, Rosita Cochon, Eduardo Cochon Jr., Marciano Maglaki, Fidela Salisi, Gregory Gulik, Reynaldo Salisi, Chusdado Sabroso, Francisca Borromeo, Amado Alvarado, Erica Joyce Pahalia, Angel Fernandez, Ruben Manarang, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz, and Bienvenido, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Efren Ibe, Anastasio Sanchez, Genoveva Gomez, Pedro Gomez, Erlinda Ramos, Jose Arce, Rubilita Sison, Dolores Gomez, Lerma Gomez, Javier Yumul, Miriam Yumul, Jeronimo Yumul, Arnel Valencia, Martha Valencia, Melencio Valencia, Benjamin D., Chofilo Reyes, Rudy So, Adoracion Dizon, Reynaldo Santos, Sisenando Catli, Armentanyo Tayag, Pedro Baula Sr., Atiquiano Baula, Domingo Bautista, Raimundo Vicente, Herminio Abelardo Fernandez, Silvestre, Guido Ignacio, Jose Balatbat, J. Di Malanta, Herminio Santos. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan kimpakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyan pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Isu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Pakamalang kong kapatid, anting Kristiyanong talatoki ng Kristo, pasibayo pumiti punta mengeni, batayang samba ning Diyos, bata mong makirandam kingkayang amano ababiye-biye lanangga, at tanggap kingkayang kakamal-kamalan akatawan at daya. Today is Father's Day. Pangadita lapuring eganaganang tatang, Daddy, igpa. Dingeganaganang tatang amiging tapat, anting tatang. Dingeganaganang tatang meging tapat. Atin pong meging tapat. Balutamo, king etamo perfecto. Atin taong meging tapat. Pangaditala ringeganarang tatangda tsuluking aliwang bansa. Ding tatang magpursigi, maging tapat, king karelang pangatatang. Pangaditala po, dingeganang tatang ametena. Pangadiyo kaming pari, maging tatang kami sana, magingig pa kami kaya kayo. We are your pastors. Kami po ing magpastol kaya kayo. Kami ing shepherd, ting shepherds, king Santa Iglesia, maging tapat kaya sana, king kaya kaming bukasyon, anting pari, anting tatangyo, anting metong a pastor, anting metong a shepherd. Panganita, lalo tapang maging karapat-dapat magmasusi kaniting banal na misteryo, pasibayo po king mipnong kapakumbaban, sisyan taming kakatamong kasalanan, lalong-lalo na para karing penandit etamo meging tapat, manyawad tamong kapatawaran, king kakatamong malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, karing mga sikan ng angin ng biye, kaya bera kakambening sikanan mo, Gino pakalulu. Ginoo pakalolo. Heso Kristo, kaya bera kakambening kakang Santa Iglesia, ang gaking kapupusaning panawon. Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, bibitasan mo kaya kami, ako ini eko tatakot. Gino pakalulu. Ginoo pakalolo. In Diyos sa mayupaing tutu, pakaluluwa na katamo, at king pao patawad daring kasalanan tamo, idala na katasa, king bie alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Ipanalangin tamo. O Diyos ning upaya at sikanan, potang kaklis kaya kabusal din si guaning biye. Bitasan mong pagmalasakitan mo kami, ayat suka siping mi ang iyang era kakaki. Busta nunging kasalpantayanan mi, manatiling tahimik at payapa, at palalaman mo itiking balang kapag subukaning biyami. Papanatilyan mong sasalpantayag, sumangit ding alun, pamintuan da ka, at kingke kamutos ding upaya, ning dewa ka nera kasalanta. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning Ginoong Jesucristo ang anak mo, kamabibi at magari kang bemo, king kameto nganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ng Hob. Kimbusal ning sigwa, may kibatya inginu kang Hob, nga nang migsalita. Ninuwari, ing minagwantak indayat malat, kanitang mibugnusyat misapwak, kanitang binalok ke king ulap, at saka ke limpinan, king makapal alulam. Kanitang binili koring ang ganan, nakasukat lalagpusan. At ingkeyang pasbul, binili ke at dininang kabat. Ang gakamu keni, nga ko keya sinabi. Lagpus kanita, kamalyari. At ding mga tasayalon, may nga sambulat la keti. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pasalamat ko king Ginoo, ilugod na alang kupas. Pasalamat ko, King Ginoo, ing lugod na alang kupas. Ding sinake barko, bang lipat ning dayat malat, kadinlaw mga lakal. Libutad ning danuman, imakapagmulala ng depatan ning Ginoo, karelang tengalan. Pasalamat ko, King Ginoo, ing lugod na alang kupas. King amano na, sinyo pingangin na masikan, at may nga ragula ring alon ning kadayat malatan. Dinasalang matas sa matas, ding baporda, at kaybat sildak na la, ang kaking kalalaman. May nga siraralop, balara mga matenongan. Pasalamat ko, King Ginoo, ing lugod na alang kupas. Kanita minaus laking Ginoo, uli ning kasakitan, at karelang daralanan. At iligtas na laking gipit ng kabilyan. Kayang pepatahimikan, imbagyong masikan, dingalo na mga rugol, tinuklang la naman. Pasalamat ko, King Ginoo, ing lugod na alang kupas. Metula lang emunano, uli ning katahimikan, apit nubayan na lang ang gaking sadsaran, akarelang pakirasan. Uli ning alang kupas na lugod, ing ginuso kat deng pasalamatan, alang-alang kareng malang kayang depatan para karelangan. Pasalamat ko, King Ginoo, ing lugod na alang kupas. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing lugod ng Kristo, yaing balamo mitutulak kaya kami. Ngening abalo ming meteya para karing sabla, at uli na niti, ring sabla miyayagum la,
kingkayang kamatayan. Meteya para karing sabla, banding mabiyengeni, enalam mabibye, para king sarilira. Nune para kang Kristo, amete at mi pasubyan me, para karela. Uli na iti, ing paglalawe mingeni kaninuman, ema nalumpakan, king panyukad ning tao, king milabas sa panahon, makanyan ing panlalawe mi, kang Kristo. Dapot ngeni, na makanyan, inya ing ninuman magisan metong kang Kristo, metong yang bayong lelangan, ala na ing sadya ng pangataw, mi bayuning lubos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Lintoya libutad tamo, ing metong amaragul a propeta, di natanging Diyos baniligtas ni ing balen na. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo. At kaya ka antemoren, Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. Misan ayaldo inyang mebengina nga ng Jesus karingkayang alagad. Tara dalakit tamo king kangadbaning dagat-dagatan. Inyalikwan dalaring dakalataw sinakelaking bangkang sasakyan ng Jesus at delakit de. At ilang kayagnan ay liwapang dakal abangka. Dinatang ing tutong masikan a angin, sasapulani ning mga ragulalun ing bangka, halos kakatnuni king danum. Makasandal neman ni Jesus king meto nga ulun, king banda ng tauli ning bangka. Matutudyak, ginising dering kayang alagad, Maestro ngara, ala nanuman ke kanong mga mati tamungan, may bangon niya Jesus at nga naging angin, tuknang ka at inutos na king dayat malat, tahimik ka. Tinuknang ing angin at mi kamaragul akatahimikan, kay ba't nga nakaringkayang alagad, bakit mitatakutan kayo? Ala ko pang kasalpantayanan, deta nga nalaning maragulat takot at kilabot, at ngaraking metong at metong, nino kaya iti, pati na ing angin at ing dayat malat, maminto kaya.
ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya payabak ng Diyos po kaya kayangan. Good morning po, karing at karing karelang pibale-bale, ang makiyagum kaniting Santa Misa. Inya pong mila pa sa Domingo, ikitamo nung nanoing kayarianan ng Diyos. Ing kayarianan ng Diyos, pekiwangis ne king metong ang megumpisang malati, kaibat bining mustasa, kaibat nanita, meragulya po, kamalayan ning tinanam. Ing Santa Iglesia, iyapin po yung kayarianan ng Diyos. At ing Santa Iglesia, megumpisay keng malati, ditak, at meragulya, kamalayan ning tao. Meragulya po yung Santa Iglesia at kinalat siya mabilo gayato, uling biyasa yung Santo Papa, uling biyasa lading obispo, uling biyasa lading pari, alipo, ing Diyos, yung makikararaptanan kanita. Nya itingan po depatanan ng Diyos, potang daraguling Santa Iglesia, tamo kamalayan. But the growth of the church is certain. At potang daragulya, it is irresistible, it is imperceptible, and it is unstoppable. Kapilan man in Santa Iglesia, eme po apigil, uling ing Diyos, iya po yung mitalakad kaniti. At kilub na ning Santa Iglesia, no pong lalawen tamo po tabalayo, puro smooth sailing. At in pong problema, luwal at kilub na ning Santa Iglesia. Luwal ang pong kilub, dakal pong problema, uling ding miyembro, tao lang, kalupatalang tao, ding manimuna, kalupatala pong tao. At ngayon nilawen tayo po yung Santa Iglesia, king kapag subukan problema, kasakitan na daralanan na, nung kutnan tayo po yung San Marcos, may basahin kaya kang ebanghelyo, dinala niyang kasakitan ng Santa Iglesia, pilit ng papalbog ing Santa Iglesia, ing pakibat na, opo. Dakalya daralanan kapag subukan king biye ning Santa Iglesia at ita mo po yung Santa Iglesia. Nung ing Santa Iglesia, tinyang kasakitan na daralanan problema kapag subukan individually and collectively, itamo po, daralan tamo na naman kasakitan ating kapag subukan king biye o ini po yung lawan tamong yene. At larawan ng San Marcos, San Mateo po San Lucas, king kapamilatan ning bangkang maglayag, king dayat malat. Ing bangka, yapin po ing Santa Iglesia, ing dagat, king Biblia, yapin po ing tuknangan ning demonyo, inyapin delikado king dagat, o iting ing karelang kapaniwalan. So, lawenta mo po, collectively and individually, daranas tamungan kapag subukan king biye. Nino po nga lang pagsubok king biye, tas yun yung gamat yo. Nino rin alang kasakitan kaya kayo, tas yung gamat yo. Nung alis ang bantay kaya ni patalakaran kaya po kaya ni. Nung ala po ang problema kasakitan kapag subukan, talakad ko po kaya ni, sambanda kayo. Itamungan natin. Inyapin na nang pigunaman tamo atin pong bagyo, ating unos, ating masikan aangin kabang maglakbeya ing bangka, iyapin po ing Santa Iglesia, biglang dinatang ing masikan na angin at magbugning ipalbog ing bangka. Ngayong pigunaman tamo pong ngeni, apat, Number 1, uling ating bagyo, ating masikan na angin. Storms are tests. Ding bagyo,
kapag subukan laking biye. Kadua po, storms can happen suddenly but temporary. Nang misan po yung bagyo biglang datang, pero temporary mo yung bagyo. Katlo, storms can teach us about God. Puwat ang ating bagyo, kasakitan kapag subukan, tuturuan na nakatamning bagyo tungkol king Diyos. At kapat, ing bagyo, magsalita mo na naman at papasyag na nung ninong itamo. Storms can teach us about ourselves. Amen? O introduction niya pa mo po ito. May galmusal na kayo. Gang may kape, siguro may kape na kayo. So, lawentala po rin ngeni, makirandam ko pong masalese. We experience the same problems, the same suffering, the same trials in life. Misan po, ag nakakitang metong kwento, ating metong magaling ay estudyante, anak yang malati, magaling ya ken math. Kitnane po ning metong teacher, nga naning metong teacher, abalitan ko anak, magaling ka kanukeng math. Kaibat subukan da ka nga naning teacher. Atin kong metong kilong karni ning babi, sinali kong metong kilong karni, buuya nga na. Nung pututang king libutan, pilan lang gili. Adwa po nga na, very good nga na ning teacher. Nung detang adwang ngareta, pututang ko king libutan, pilan lang gili. Apat la po nga na. Nung detang apat areta, pututang ko king libutan, pilan lareta nga na, walula po nga na. Nung detang walong areta, pututang ko la po, pilan lang gili, 16 la po nga na. Nung detang 16 areta, pututang ko king libutan, pilan lareta nga na, 32 la po nga na, talagang biyasa yung anak. Nung talagang biyasa ka, detang 32 areta, pututang ko lang, king libutan, pilan lareta nga na, 64 la po nga na. Nung detang 64 areta, pututang ko king libutan, pilan lang nga na, 128 la po nga na. Aba, kagaling mo nga ng makanyan. Nung detang 128 areta, pututang ko king libutan, pilan lang nga na. 256 la po nga na. Darakal. O nga niyang pututano pa, pilan lareta nga na. Minisipib ng anak. May nga latila-tila. At nga na, ma'am, giniling na po ita nga na. Giniling na ita nga na. May nga latila-tiya. Tinok nang inganak. Makanyan lapuring kapag subukan king biye. Magpisala king metong. Adwa, atlu, apat, miraragdagan lang king biyetam. O ini po, storms are tests. Kapag subukan lang, ela po temptation, because temptation comes from the devil. Ding alagad na ning ginuta mo, akakit de Jesus, ne po, tuturuya, gagawayang mala, ngeni subukan nala, inyapin nga na, let us go to the other side of the lake. Let us go to the other side of the lake. Nya kini, king binasa kong ebanghelyo, tara dala kita mo king kangadbaning dagat-dagatan. So lumipat la po, subukan nungin, dening alagad na. Nya, ikayo pong sisimba, ikayong susuyo king Diyos, king parokya, ning misan, subukan na kayo ni nga pong Ginoo. May subok na po yung kasalpantayanan nyo,
Tara dalakit tamu, let us go to the other side of the lake. Sige na kailang bangka, ing bangka po yung Santa Iglesia. Subukan nung ngini, kabangatsula keng dagat, dayat malat, biglang dinatang, ing masikan na angin, unos king biye. Potang lilipat ka, kasakit po. Kanyaman na ning biye, bayo yung pandemic. Masanting kayo obra, bayo yung pandemic. Sagana mekading ke kayong biye. Ala kong problema mekad. Mekad sisimba kayo kaganakanan ng Diyos at kong obra, daranok apapagaral ko ring anak ko. Pero misanaldo, lawen nyo po, biglang dinatang ing pandemya. Dakalang mila ko obra, dakalang menyarang negosyo, karakal dereng Pilipino palang alang tipon, kalupa na ning bagyo, biglang dinatang. So, ing bagyo, kapag subukan laking biye, at intamong unus adaranasan, inyapin po, deng problema kasakitan king biye, den po neng misan, bigla lang datang. Pero kapatid, deng unos, kasakitan kapag subukan, they are temporary. Eko po masisira loob. Nya ako, storms are tests. Subukan na kaninga pong Ginoo. Nung talagang matatag ka, subukan na ka, you either become a better Christian or a bitter Christian. Sometimes storms can happen suddenly and quickly, but temporary. Keng pandemya ngayon, pormero, ala kong panandaman. Pero biglang may ka-COVID yung asawa yun. May ka-COVID yung kaya kayong anak o ring anak. May liswas ka. Storms can happen suddenly and quickly, but temporary. Nyay ko pong masisira loob, ne? Kung masisira loob, lawin nyo yung bangka maglakbeya. Now, in katlo. So, storms are tests. Kapag subukan. Kadua, storms can happen quickly, suddenly, but temporary. In katlo, lawin nyo po, storms can teach us about God, about Jesus. Look at Jesus. Kaba pong babagyo, matutudya. Pagmasdan, matutudya. Ing masikan na angin, magdalang mga ragulalun, at ing danum, lawin nyo yung bangka, sasapak yung danum, nung nuka rin lang makasake ring alagad na, at nung nuka niya makasake Jesus, pero Jesus, matutudya. Kay ba't dening alagad na, lawin nyo po tinyang koneksyon, storms can teach us about God, and storms can teach us about ourselves. Nanong giwada rin alagad na, may liswas lang. Kay ba't gigisingan di Jesus na nung sinabi na king Ebanghelyo, Maestro, look at them, lawin niyo po, Maestro, teacher, ngara, ala na naman kayong mga mateta mo, deman inaus, Lord, inginaus na kaya teacher, Maestro, pero istong maniwala ka kang Kristo, ing sabyan mo kaya, Ginoo, Maestro. Nuning karelang sinabi, teacher, is Jesus only a teacher? Jesus is our Lord and Savior. Inya pining sinabi raw, teacher, maestro, ing bagyo, magsalita ya tungkol kaya katamo, nung atintamong kasalpantayanan.
Pero Jesus, may gising niya. Nala sebyanan din ng alagad na purmero, na nang giyawana, nga na po, nga naking angin, peksabyaning angin, tuknang ka, nga naking angin. Kaibat ken dayat malat, tahimik ka. At ang angin tinuknang, ing dayat malat, may nahimik. Lawin nyo na po, potang ing angin niyang paksabiyana, tatahimik. Pero potang ngita mo yung paksabiyana, tatahimik tamo. Alipo. Potang ing tawat inyang bisyo, patok na nga ni, tahimik nakatuknang ka. Potanging tao, mi kakasalaya sa biyana, tuknang na ka. Pero tutok ng tamo. O yan po yung Diyos. Jesus, our God, has power over nature. Mayupaya yung Diyos. Nakatamo po paboren. God is powerful than all the problems, the sufferings, the trials and tribulations that we experience every day. But God sometimes allow these problems and suffering. Ban kanita, akit ning kasalpantayan ng tamo, at bang kanita, akit tamo, nung nino ing Diyos, king bietamo. Potang ating problema, do we question God? Ala na naman kaya kanong mga mateta mo? Baluta mo po mas mayupaya yung Diyos. Kingega na ganang kasakitan, agyang king pandemya, mas masikan niya yung Diyos. Bakit? Paboren na yan. Ban kanita, akit tamo yung upaya na ng Diyos. At akit tamo, at akit na, ing kasalbantayan ng tamo. Madidiscourage tamo po na nung sinabi na kini nga na inya pong tinok ng nangyaganaganang nga ng Jesus karening alagad na. Bakit mitatakutan kayo? Ala ko pang kasalpantayanan. The same problem. The problem of the first disciples is also our problem today. Bakit mitatakutan kayo? Bakit? Ala ko pang kasalpantayanan, kalwat mo ng sisimba. Hanggang ini, kukwestiyonan may nga pong Ginoo. Kalwat mo ng sisimba, kalwat mo ng miyembro ng organizations, kay ba't hanggang ini makanyang kakasalpantayanan? Kay ba't kalambat mo ng mga de? Kay ba't ditak mong problema? Milalako kakasalpantayanan kaya nga pong Ginoo? Are we like that? Makanyan tamo po. Sayangin kaya kayong pamakinabang nung ako, sayangin pamanyo. Pero it is a process, ne po. Niya pinalang patugot si simbata mo. Ban kanita si kaning kasalpantayanan tamo kaya nga pong Ginoo. Nga kupin po, uling nang misan tatakot tamo. Potang tatakot tamo, we see God as less than He is. Potang itam tatakot tamo, bala mo, we are being blinded by our fears. May akakiting nga pong Ginoo. Potang tatakot tamo. And this is exactly what the devil wants us to do. Sige, tumakot ka. Alay nga gawain Diyos. Tutuksuan na katamang demonyo, kabangating kasakitan, problema. Sige, mitakutan ka. Potang tatakot ka.
milalako ka kasalpantayanan. Milalako yung kasalpantayanan, and we do not see God fully in our lives. See the storms of life as opportunity for God to display His power. Jesus did not come to remove suffering. He came to be with us in our suffering. Bakit tatakot kayo? Ala ko pang kasalpantayanan. Ken tutuking Domingo, ing pisabihan tamo po, kasalpantayanan. Metong ababaeng kayayagasan daya, babae, neman talatuking Kristo, pero sinalpantaya yan. Nga ng Jesus king metong ababae, neman talatuki, neman disipulong Jesus, kay ba't nanitan linapit siya kang Jesus, your faith has saved you. Metong nga babae, deni pong alagad ng Jesus, lalaki lang. Pero keng tutuking Domingo, akit tayong babae, your faith has saved you. Nga ng Jesus, king metong a babae. Buri na pong sabihan deng babae, mas malalam na kasalpantayanan karing lalaki. Ken tutuking Domingo, panayan da kayo po. Isundo tayo in kakatamo, pamigunam, pamagaral. Bendisyon na nakatamo ning malugod a Diyos. Ipasiyag tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayapayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli king upaya ning banal espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king Katlungaldo, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ipang mayapayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman ketiban mukum ka ring mabiyampong menga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biela nangga. Amen. bustan yung mikat sapatang kasalpantayanan, ban manalangin kang Jesus, makapatok nang pa karinganggang bagyo ring kakatamang biye, nga tamo pong sumabi, Gino kekake manalig. Gino kekake manalig. Ding kakaluguran mo, magkasakit tayato o Gino. Kalupanoning metong amalating bangka, libutan ning bagyo. Eka matutod, Ginong Esus, pamanatilyan mo yung karelang kasalpantayanan, inya ngaming manalangin. Gino kekake manalig. Ding kapatad mong maliligalig king gera, kalupanoning metong abangkang apalugsening alun, eka matutod, Ginong Esus, dinan mong kapayapan, inya ngaming manalangin. Gino kekake manalig. Ding daong makababad kim pamikasala, kalupanoning metong abangkang luluban ning danum, eka matutod, Ginong Esus, ibalik mo keka, inya ngaming manalangin. Gino kekake manalig. Ding alagad mong tatakot kim paintungol, kalupanoning metong abangka, anong nuring tao sa syolang pasaw, eka matutod, Ginong Esus, dinan mong kapanaligan, inya ngaming manalangin. Gino kekake manalig. Ing iglesia mo manaligya, at manalangin mong tiwala keka, Ginong Esus, kalupanening metong abanggang pasibayong menakit kapayapan, inya ngaming manalangin. Gino kekake manalig. Ngeni adon tamoy sarilitang kapagnasan.
Ginong Jesus, ba't tumakot kepa ngining baluming kaya bera ka? Pagkaluban mo keng kapayapan at bustan mong manatili iti manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatad maiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaying totoo. Tanggapan na sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning kayang Santa Iglesia. O igpa, kareting tandaning tinape at alak, bibili mi ing kekeng sarili karing gamat mo, kambe ng Jesus, ake kang anak. Gawan mo keng makasadyang kaya benaban tanggap king sabla ibat keka, at magdulap king kaburian mo karing sablang dapat mi, uling baluming kaluguran mo kami, at kaluguran da ka kang Heso Kristo, ake kaming Ginoo manggaman king alanangga. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya ka ang temore, iyat nayo ring puso yo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O ikpa Diyos king alananggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, banipakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pa mo rin paralan, ban makapagbalik ke lugkeka. Ulinitang kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, ban ating kalupaming tao, makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana, ringanghel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo, kapilanman. Miyabesa ning siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta.
tunekapin banal o igpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulin itapak paralumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone, at binyene karing kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at kananye, iti kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran laring kasalanan, dapta nyo iti bilang kapigaganakan kanako. In misteryo nin kasalpantayanan, inyangin kaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebe ng anak mo, daraong miyak ya kaiting tinape ng biye at ing kalis ing kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpang, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenam Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ading sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayng subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magtamit king biye alanangga. Ban kaya bening nuan Abirhen Maria Induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupayang tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga.
Ngini manalangin tamang miptong kapanaligan at lugod king igpang karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emos na po babalik din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Bakit tamo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan.
Pakamalan kong kapatid, o ning ginutang Iso Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamad. Tanggapan tayo, uling nuwan lading mayawos kingapunan ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat, para karetang yatanggap malyari tapong lukluk o siklod king panalangin. Ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
manalangin tamo. O Ginoo, ipagkalume kaya kaming katawan at daya ng anak mo, ban ibayo ingke kang biye karing puso mi. Kingke kang pakalulo, bitasan mo ing pangakabos mi, at idala mo kami king biye alananggang pagmasusyan mi kaniting banal ay Eucharistia. Itingan puwadon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bayong Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulong ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, adon mi kekayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamatian na karing dakal at tao. Adon mingeni kaya kayong balikdan mo kaming mipnong lugod, at iyatsyat mi kaya kami ing makawulong mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mi ing kasalbantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi antabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mula ring pekapon ming bansa at lokal, ban mamili at salilamu karitang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalaan mo ring doktor, nurses, ading sablang lilingap ka ring misalunan, ban makasuyo la ka ring masakit kambening belwan at masabal. Pagkala mo lang kabusalan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalan milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mularetang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang miya mo nabiye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla, at bang makasaob kami karetang mangailangan at pakakalulo, manano na sana paulining masabal, pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alang kasasagulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nonebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sagli. Announcement po, atin tamong second collection para king CBCP, at deti po gamitan dala para karing youth naning kakatamong bansa, karing parokya. Deta mo pong bisang magkalub niyo po, detang bisang magkalub po sa pilitan iti. So second collection para karing youth, Mia Bela Pureti ken Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kadwa po
Pepagawa tamong statues of Our Lady of the Holy Rosary La Naval de Angeles, 30 inches in height, ne po, ekbal nung ikitsune. Ulinging birhen niya po yung kakatamong patulunan nung malyari sana balang pamilya at ila pong larawan ng Birhen Maria. So, pangadimi sana, ulinging birhen niya po yung kakatamong patulunan, sana, balang pamilya, at mika imahen larawan ng Birhen Maria. Nung bisa ko pong mag-inquire, munta kayo keng Holy Rosary Parish Office, at nanuman po yung asobrata mo, kareting larawan imahen, mipunta po keng restoration na ning Pisamban. Ito po so sana balang pamilya di kaimahin larawan ng kakatamang Hindu ing Birhen Santo Rosario. Katlo po siyempre ng fundraising sale at Patio at nanuman po ing Aso Bradareti miyabiya muna naman keng restoration keng Pisamban. Bayo po ing bendisyon karing tatangeni o ini po ditak akasebian karing tatang. So pasibayo po tatang igpa ating meging tapat at ating magkapilit maging tapat. Neng misan po ela meging tapat. Neng misan alano ring tatang tambo kalupa ko. What makes you a good father is not the ability to have a child. It is the courage to raise one. What makes you a good father is not the ability to have a child. It is the courage to raise one by being example to your children. Maging pialimbawanan ko po sana karinganak yu, ikayong tatang, epuking karokan nuneking kayapan. Nakupin po ikayong tatang, your advice is good, but your example of being a good father is the best. Ingka kayo pong advice karing anak yu, masanting niya po, it is good, mayap, pero your example, maging pialimbawanan kayo, karing kaya kayong anak, king kayapan. Your example of being a good father is the best. Makanano yung pakiting lugod yung karing anak yu, luguran niya po yung asawa yu. Ikayong ima, makanano yung po nga pakiting lugod yung karing anak yu, luguran niya ing tatara. Ikayong penganak, makanano yung apakit, ing kaya kayong lugod, karing pengaryo, o itapo, luguran nyo lang, agyampang magkamalila. So, kaya kayongan po, Happy Father's Day. Palakpakan tala po ring tatang. Pangadila po ngayon ring edanaga ng tatang, malyari lang talakad ding tatang. Talakad kayo po para king bendisyon. Ikayo pong makaluklok, itasyo ring gamatyo. Misan po mag-bless kong crucifix, krus. Siyempre, krus at inyang krus. O ang bendisyon na, kung bendisyon makanyan, karing religious articles. Kabira-birating meto nga babae, ante po yung pababendisyong krus. Lagi na po yung ingasawa na, o ini po yung krus ko king biye, man. Iningasawa na pala yung krus na king biye. Nyay kayo po ngayon itasyo ring gamatsi kung makalukluk papunta ka ring tatang. I-pray over tala po. Manalangin tamo, o ikpaming mayupaya at malugod. Inyang pikalub may Yesu Kristo, ingkya kang kabubuktungan na yanak, ban maging talapanadbus ning yato,
Biriyan mong ipagkatiwala may lalam ng lugod, ning lugod at pamaningap ng San Jose. Ban maging kayang igpa ketiking yato. Adwan mingeni ing bendisyonan bula, deting tatang ating kung amitipon karing kaniting banalay Eucharistia. Pagkaluban mo lang sikanan, iba't king kang banalay Espiritu, banluguran dalang mipnong katapatan at lugod ding karilang asawa, banitaguyod ng mipnong kabanalan ding karilang pamilya, at ilay maging pialimbawanan ning mayap apamibiyebye Kristiyano. Gaganakan mila naman dingig pa, ding sablang tatang ayat yuking aliwang bansa, magsakripisyong gugusal magobra, bamong atos usanda ing pamangailangan ding karelang pamilya. Manatili lasanang tapat king kekang kautusan, manatili lasanang tapat king pengakuda, king sakramento ning matrimonyo, at ilisyayula king nanupaman sakuna, sakit at karokan. Itingan puwadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Talakad kayo po ngeni kayangan po the final blessing. Ingino manatili kaya kayo. At kaya ka antimorin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne, umetana king kapayapan. Salamat, King Palakpakan Diyos. tala pong pasibayo ding ganaganang tatang Happy Father's Day. Para apanatilyan tamo yung gustong laot, kimbawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo karing pwesto at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya katamo, yung gustong dalanan paluwal, king kaya katamong pisamban. Pagana kami po na ela kakalingwan babaldog ding forms, king kauna makakabit lele daring pasbol, dakala salamat po.
Manalagul maning alon, eka lumug malumog, ako'y kinumo at siyukong sipin mo. Eka tatakot, eka kakarog, at siyukong sipin mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at siyukong sipin mo, signalan mo. Galangan mapanganib, eka malilim ni balik, lakwa